buri wese kubyizera erega maye byabanje byagorana. Gute se kubita abanyembaraga wavuga ko bibabaho mu buhe buryo? Ingabo za Isirayeli zitangiye guhunga urugamba. Urugamba rutangiye kurinanira mu gihe Hezbollah ifashwa na Iran yakaniye gapanga guhitana abasirikari bose bari muri Lebanone, ngo bizanye muri Lebanone nibahagarare hamwe ubundi zibakire. Ninde wabahamagaye ngo baze muri Libani? Ubundi Hezbollah ivuga ko bo icyo bashyize imbere ari ukurinda ubutaka bwa Liban, umwanzi uwo ari we wese ugomba kubugeraho. Nyine ni resistance, n'uburyo bw'uburinzi. Barangije kumenya gahunda ya Isirayeli, barangije kumenya umupangu wa Isirayeli n'uburyo Isirayeli yifuza kwigarura ubutaka bw'abandi mu cyitwa the Great Israel cyangwa se Greater Israel. Ariko Hezbollah ndetse na Iran bafatanije bati olingate mu byange cyangwa se mu byemere. Ntabwo ibyo bintu bizigera bikunda kuri buno butaka bwa Lebanone, muzabikorera handi nimushaka kwikora muri kano gace ntabwo bizakunda. Erega mayo gwasa nabo bavaniye inzira ku murima, bati mu byo ngibyo mugende mu byiganirize. Ibyo ngibyo rwose mutazijya na rimwe mubitusha ngo mwumve ko biza muri kano gace bikabahira. Ibyo ni bidashoboka. Iran ita ivanaho agasuzuguro. Nimvuga Iran unumvira icyarimwe Hezbollah umutwe ufatanije na Iran mu bijyanye n'imipango yabo ya buri munsi, bemeje yuko nta kabuza bazakomeza gukorana. Ibyo byatunguye benshi, ariko kandi nanone sibyo gusa biri kuvugwa nona. Ibise wabimenye ingabo za Amerika ngo zitangiye guhura n'ibyago, inzara, inyota, kubura imiti ndetse n'ibindi birimo kuzibasira murasirazuba bwo hagati, Middle East. Uraza gutungurwa cyane n'ibiri kuzivugwaho, ariko kandi nanone hari n'ibyavuzwe na Leta Zunze za Amerika kuri icyo kirego gishinja ingabo za Leta Zunze za Amerika ko zatangiye gukora cyangwa se guhura n'uva gusenya serving murasirazuba bwo hagati, aho biyemeje kujya gutera umutekano muke. Babyemeye babihakanye? Uraza kumenya ukuri, ndabikubwira mu kanya kari imbere. Kimwe ku kindi kuri gutangazwa na Leta Zunze za Amerika ndetse biri kuvugwa kuri izo ngabo za Leta Zunze za Amerika. Hanyuma Iran yo yahisemo kohereza ubundi bwato hafi y'amato ya Leta Zunze za Amerika ngo agiye gukumira ubwato bwa Iran mu kigobe cya Perse ndetse na Oman, aho Iran yavuze iti nabwo ubwo bushake bwanyu n'izo mbaraga zanyu dushobora kubyihanganira, ngo muze mwatake muteshe umutwe mutubuza amahwemo ngo maze tubyihanganire. Ibyo ryo rwose mumenye ko bidashoboka. Iran isa n'iciye akagozi, yemeza neza ko igiye gukora ibidasanzwe murasirazuba bwo hagati. Izana ubundi bwato bwabo bwa rutura babwegereza ubwato bwa Leta Zunze za Amerika. Batubwa muri abagabo mwavuze ko muri abantu badakorwaho, ngaho touch on this mu bukore ubu ngubu turebe ukuntu biza kugenda. Mwavuze ko bura mwabufashe ubwato bwa gisivile bwacu, ubu ngubu mu bukoreho. Ndabikubwira neza kamwe ku kandi uko bimereye Leta Zunze za Amerika kuri ubu ngubu murasirazuba bwo hagati. Yitwa Xi Jinping, perezida w'igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bwaburiye Amerika ko gufunga Hormuz bitaraza gukunda muri kino gihe ku mato yabo. Ibikorwa za Leta Zunze za Amerika ari ibikorwa bitemewe byo gufunga uyu muhora ukoreshwa n'abantu benshi, cyangwa se inzira inyuzwamo ibicuruzwa bya petrol n'ibindi byinshi bikenewe ku isi, aho Leta y'Ubushinwa yavuze neza ko ibi bintu bitaza kwihanganirwa na gatoya. Ibyo Leta Zunze za Amerika yivugishwa ngo nibizi, ntago izi byari byo kuri China, ntago iraza gukunda. Ngeweho ndumuhungu wa Kamanzi, muri uyu mwanya w'usesenguzi kubivugwa tugiye kuganira. Wowe Rwanda ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe, mwese tugerane ku musozo. Ikaze. Nubusesenguzi kubivugwa. Turahera muri Middle East, ariko muri Lebanone, aho ingabo za leta ya Isirayeli zikomeje guhangana n'umutwe wa Hezbollah, aho Hezbollah irinda igihugu cya Libani. Isirayeli nikavuga ko iri guproteza amajyaruguru y'igihugu cyabo. Ari mpamvu biteguye cyangwa se batangiye ibitero bikomeye cyane kuri Libani ngo bavanemo uwo bita umwanzi kandi bamuhagarike burundu. Ibikorwa za Isirayeli rero kuri Hezbollah bamwe bavuga yuko ari ubugambanyi, abandi ariko bashyikiye Isirayeli bakavuga ko bikwiriye. Muri make nta murozi abuze umukarabya, niko abanyarwanda bavuga. Umwe ashyigikira Isirayeli ku bitero byabo, abandi bakayivumira ku gahera.
bati ibyo murimo ntago ari byo. Mu gitero cyica rero abantu benshi, ibisasu byaturikije imodoka z'ingabo za Isirayeli mu majyepfo ya Libane. Ni ibitero biremereye. Umutwe twaje intwaro wa Hezbollah wo muri Libanoni ushyigikiwe na Iran wemeye ko ari wagavye iki gitero cyateguwe neza ku rwego rutangaje, kandi bakagitegura ku modoka 8 z'intambara za Isirayeli zavaga mu gace ka Tivai zerekeza Deir Saliona. Nkuko itsinda ribivuga, imodoka zitwaye abantu zakubiswe n'ibisasu byatewe na Hezbollah, kandi byaje bimeze nk'imvura y'amahendo. Kandi ibi bisasu byaje inshuro ebyiri zose. Ibitero bibiri by'ibisasu byaturikije izi modoka mu gice kimwe cy'isaha byatwitse nibura ibifaru 4 bya Merkava byari biri muri kara gace, bifatwa nka bimwe mu bifaru by'ingenzi bya leta ya Isirayeli bitejwe imbere byaturikijwe. Merkava ubundi ni urukurikirane rw'ibifaru by'intambara bikoreshwa n'ingabo za Isirayeli ku butaka, ari navyo nkingi y'umutwe w'ingabo za ADF zirwanira ku butaka. Iyi si yo nshuro ya mbere Hezbollah yibasiriye Merkava idapfa gusenywa n'amasasa abonetse yose. Mu kwezi gushize umutwe wa Hezbollah muri Lebanon wavuze ko washenye ifaru 21 by'intambara bya Merkava mu gihe cy'amasa 28 ubwo ifaru by'Isirayeli byinjiraga muri Libani kugira ngo bikore igikorwa cyo kwagura ubutaka bagenzura buffer zone. Hagati aho ingabo zo za Isirayeli IDF bivuga ko zagaragaye zigerageza gukura imodoka zangiritse aho zakubitiwe nyuma y'igitero, kandi mu gusubiza iki kibazo bemeje ko imodoka imwe y'ingabo ishobora kuba yarashenywe burundu n'igisasu kidasobanutse neza icyari cyo, kandi ko nta nkomere ngo zahabaye, niko Isirayeli batangaza. Gusa kuri Lebanon bo bakavuga ko bakubitiye areba inzega ingabo za Isirayeli ndetse n'ibifaru byabo bakabigira umunyota bakabitwika, bati n'undi munsi ntimuzamenyere Hezbollah mw'abantu mwe. Hezbollah ntagara abantu bapfa kuyisukirwa, n'abantu bakomeye, n'abazi neza icyo barwanira igihugu cyacu kugira ngo kitaza kwibasirwa n'umuntu wari we wese. Niba mutabizi mubimenye kandi muzumve neza. N'amagambo yatangajwe n'abayobozi ba Isirayeli, ariko abayobozi ba Isirayeli nabo bahabwa umuburo na Hezbollah ibabwira yuko ibyo barimo buriya batanabizi, batazi neza umusaruro w'ibyo barimo gukora kuri iki gihugu cya Libani, ko Libani ishobora kubihaniza. Mu itangazo yashyizwe rero na Isirayeli, umwe mu bayobozi bayo yemeje yuko bari kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ati ibi ngibi twabikoze neza kandi akazi twagakoze mu buryo butangaje, insinzi ni yacu, niko umwe mu bayobozi ba Isirayeli we avuga. Gusa ibaye mu gihe umudepite wa Hezbollah Hassan Fladala kuwa mbere we yavuze ko uyu mutwe twaje intwaro uzakoresha ishoka byose kugira ngo usenye umurongo w'umuhondo wavuzwe na Isirayeli mu majyepfo ya Libani. Bwana Hassan Fadla, umwe mu bayobozi ba Hezbollah cyangwa se umunyamategeko muri Lebanon, yavuze yuko bafite gahunda yo gusenya ibyatangajwe byose na Isirayeli muri kino gihe nk'imirongo itukura. Umurongo w'umuhondo tuzawugabanya binyuze mu kurwana kwacu kudatezuka, binyuze mu gushimangira uburenganzira bwacu bwo kwirwanaho no kwirwanaho nk'igihugu cyacu. Leta ya Libani iratangaza ko binyuze muri diplomasiya ishyigikiye ko igomba kugira icyo ikora muri bino bikorwa muri uru rwego, aho gukomeza ibiganiro bitaziguye mu gihe uruhande rwa Amerika nacyo rutanga, kandi bikaba bitaboneka ko hari inyungu cyangwa se inyungu zituruka ku banyamerika cyangwa yese wenda ku ruhande rwa Isirayeli. Tuzakomeza kurwana. Uyu niko yatangaje, ashimangira cyane ko gahunda yabo ari umututu w'imbunda, kandi nta gahunda bafite yo gucika intege, bazakomeza kurwana. Gusa uyu mugabo Fredala yavuze neza ibyo bagomba gukora, yemeza neza imbaraga zabo ndetse n'ubuhanga bwabo. Wakibaza ngo ni Hezbollah ubu ngubu irimo kugenzura. Hezbollah ubu irimo kugenzura muri tuno duce ari Isirayeli. Vuga ngo Hezbollah iri gukurikirana utu duce turimo ingabo za Isirayeli ku butaka bwa Libani, kandi niho ise yifuza kuguma byanga byakunda gashyira mirongo y'umutuku w'umuhondo n'icyatsi, vuga ngo buffer zone, agace katagomba kugerwamo. Bari hafi y'umupaka uhuza Isirayeli ndetse na Libani. Ubudurutse ku mupaka wa Isirayeli nyine birumvikana abasekere bese barahuzuye. Umujyi wa Beit Jebel ni umujyi nanone bivuga ko urimo abasekere benshi ba Isirayeli, aho rero Hezbollah ikomeza gushyira itoroshi ryabo ngo bakurikirane abasekere benshi ba Isirayeli barimo
kandi uko wagiye ubikurikirana twagiye tubikubwira uyu mujyi wa Brent Jebel maze gupfiramo abasirikari batari munsi ya 5 ba Isirayeli, harimo n'umukomanda mukuru erutse kwicirwamo. Hanyuma akaba na munsi y'umugezi wa Litani muri metero bigera kuri 2 nko amakuru azemeza, nyuma gusenya ikiraro cye kiri kuri mugezi wa Litani wazanaga nyine cyangwa se iki kiraro cyatumaga imbaraga za Hezbollah ziva ruguru zikaza epfo. Isirayeli ivuga ko iri hafi yawo. Kane ni mu nzira ya bugufi bwo muri Isirayeli bwo muri Syria mu gice cy'uburasirazuba, aho nanone Isirayeli yafashe imisozi ya Golan Heights. Hapo ngaho nundi wegera mu gihugu cya Libani, abisirayeli barahari, ndetse aha ngaho yigeze gutwikirwa n'indege ya kajugujugu ya Isirayeli irezajya amasirikari bamanukira ku migozi bahita bayituritsa byako kanya itari yagira ikintu geraho. Hezbollah iti ikihe cyacu ni icyanyu gabasha murajyahe, bahita bayimanyura mu kirere. Bagenda nyine bamwe basirikari bari bamaze kumanuka, abakomeretse baraza baratwarwa, muravyibuka ko banagiye babakurikiza umututu w'imbunda. Aha rero niho Isirayeli iri. Nyamara nubwo imeze gutyo, Hassan Faradallah umunyamategeko wa Hezbollah tariki 20 z'ukwezi kwa 4 ku munsi w'ejo hashize nk'uko AFP bivuga, yagize ati kugerageza gushyiraho agace k'umutekano kwa Isirayeli muzo bita ingamba z'ubwirinzi zigizwe n'ibi bikurikira: umurongo w'umuhondo, umurongo w'icyatsi n'umurongo utukura. Iyo mirongo yose zarengwaho kandi ntituzigira twemera kimwe muri ibyo. Nta numwe yaba muri Libani cyangwa se uvuye hanze uzashobora guca intege imbaraga zo kwirwanaho. Avuga imbaraga za Hezbollah ngo ntibazashobora kwambura intwaro, ntibazashobora guca intege Hezbollah. Ibyo Isirayeli yivugishwa muri make n'amatakira ngo mu Kinyarwanda kiza byita bitabapfu, ntago bizigira bikunda ko Hezbollah ngo yambura intwaro. Ibi ngibi Isirayeli ivuga ngo ntibizi, ahubwo ishaka yacisha make kuko Hezbollah igifite uburyo bukomeye cyane bwo kurwana. Mu kiganiro yagiranye na AFP kandi Faradallah yakomeje ashimangira cyane ko Hezbollah inshuro nyinshi yashimangiye cyane ko yifuza umutekano. Muburo watanzwe nyuma y'iminsi mike atangajwe amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'Isirayeli na Libani, ariko ibya biracyakomeje. Imodoka zo mu bwoko bwa Amerika zo muri Isirayeli zikaba zirimo gutwikwa, ariko kandi nanone batwara abasirikari muri icyo cyerekezo. Mbere ya Perezida wa Amerika Donald J. Trump yavuze ko iryo tangazo ry'agateganyo ry'amahoro ritavuzweho rumwe ari ingenzi cyane, ariko ubwo yabazwaga kuri iki kibazo yabazijwe ibitandukanye kuri inshuro n'ibihe byashize, Trump yatanze igisubizo gisekeje maze avuga yuko hari uburyo bwinshi bwo kwita kuri ibi ngibi. Ni Donald Trump bari babajije kubijyanye n'icyitwa agahenge ari kuvuga, nyamara kagaragara ko gadahari, maze Trump mu gusubiza asa naho arimo kugaragaza icyo benshi batari biteze. Yafite icyizere kuri ibi bikorwa byo guhagarika intambara. Ndatekereza ko bazabikora, ndatekereza ko bizaba ari ibintu bishimishije cyane, kuko imyaka 48 irashize tugiye guhura na Bibi Netanyahu nk'uko mubizi, amwe na Perezida wa Libani, kandi nagiranye ikiganiro cyiza na bombi uyu munsi. Bagiye kujyana amasezerano yo guhagarika intambara, kandi muri ayo masezerano hazaba harimo na Hezbollah, kandi ndatekereza ko ari ishobora kuba iya 10 kuri njyewe. Kandi Libani izahura na Isirayeli, kandi bashobora kubikora muri White House. Utekereza ko perezida muri kino cyumweru bizashoboka? Cyangwa se wenda biza mu cyumweru gitaha? Oya, ndemeranya nawe mu by'ukuri bishobora kuzaba. Ndatekereza ko wenda tuzajyana amasezerano hagati ya Libani na Isirayeli, kandi ko bazakemura ikibazo cya Hezbollah. Ariko bagiye gukora kuri Hezbollah ubu ngubu, ariko tuzanagira n'amasezerano hagati ya Isirayeli na Libani cyane. Ese muzashyikira Hezbollah yemerwa guhagarika imirwano? Ndavuga mu bifata muti bose baremeranya ni ipaki ntoya cyane yo guhagarika imirwano izamara icyumweru kimwe, kandi ntabwo tuzagira ibisasu byinshi. Tugiye kureba niba dushobora kugarura amahoro hagati ya Libanoni na Isirayeli. Isirayeli na Libani bagerageje gushakira amahoro mbere ibi bibazo. Itandukaniro rizabiriye kuri inshuro noneho. Itandukaniro rikomeye rirahari, ni ngiye uzarizana. Ni Bwana Donald Trump wavuze yuko kuri we ubu ngubu byange bikunde amahoro agomba kuboneka, gasita we ari muri kino gisubizo cyose arimo gushakira igisubizo Libani ndetse na Hezbollah. Hagati y'ikiciro cya kabiri cy'ibiganiro bitaziguye hagati y'ambasaderi wa Isirayeli i Washington ya Hili Laitha ndetse na mugenzi we wa Libani Natada Hamada Mowadi bizaba kuwa 4 nkuko byatangajwe n'umukozi wa Isirayeli wavuzwe na Times of Israel. Kibiganiro bitegerejwe, kandi kuwa 4 bazongera kubisukura hagati y'impande ebyiri ngo barebe neza uburyo bashyira hasi agapira k'umurwano.
umuyobozi avuga ko iyi nama izabera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Washington, ikaba izaba irimo abakozi baturutse ku ruhande rwa Isirayeli ariko n'uruhande rwa Libani, nk'uko n'ubundi ibiganiro vya mbere byagenze bihagarikiwe na Marco Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Hanyuma kandi Amerika niza bari umuhuza birumvikana no muri ibi bya kabiri nk'uko ivya mbere byagenze. Kwa kabiri ushize Laitha na Moadi bahuye mu gihe cy'amasaha agera kuri 2, bakaba ari inama yo ku rwego rwo hejuru kugeza ubu hagati y'abayobozi ba Israeli na Libani, ndetse n'ibiganiro vya mbere bitaziguye hagati y'ibihugu bibiri bituranye bimaze imyaka myinshi biri mwihangana ritorose ryagejeje ku mirwano myinshi n'impfu z'abaturage benshi muri iki gihe muri byerekezo by'urasazo rwo hagati. Libani na Israeli bahondana, kandi Hezbollah ikaba ukoko kw'iburyo bwo gukingira abanyalibani. Gusa Hezbollah na n'uyu munsi hari ubwo ivugwa yuko Libani idafite ubushobozi bwo kuzaganira bikomeye n'igihugu cya Isirayeli ngo babe bakibwira icyo babona kigomba gukorwa. Nanjye niye reka tujye kuri ibi ngibi. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangiye kuzigora, ibyago birazigwiriye, ibisoba byizera. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibibazo zitangiye kugira nk'ibiki, bavugaga yuko ari abahanga bakomeye, ariko bikaba bikugaragara neza cyane ko umurasazo rwo hagati ibyago byaje. N'amakuru akomeje kutavugwaho rumwe, amakuru akomeje gutangazwa ariko ku binyamakuru bitandukanye ndetse no kuri rezo sosiyo, ariko n'amakuru ari kuza asa naho ari kwemeza neza koko murasazo rwo hagati ingabo za Amerika ibintu bitazimereye neza. Uti gute? Ikibazo giteye isoni ku ngabo zirwanira mu mazi za Amerika zavugwa mu gihe raporo nshya zivuga ko hari ibura ry'ibiribwa mu bwato bw'intambara murasazo rwo hagati mu gihe cy'intambara bari hanganye muri Iran, nk'uko raporo zitaremezwa neza zatanzwe n'ingabo zirwanira mu mazi za Amerika zibivuga. Ingabo za Amerika ziri kwicwa n'inzara mu gihe cyo kohereza ingabo muri kara karere. Kwikakamato y'intambara ya Amerika akoreshwa muri Operation Epic Fury amaze byibuza amezi 2 ari muri kya karere, kandi agomba guhangana na Iran bikomeye cyane. Aya mato yaje kuva urugamba na mbere y'uko urugamba rutangira. Nyuma y'uko rero ibyo birego byateje urujijo, ingabo zirwanira mu mazi za Amerika zavuze ko ngo ibyo ari ibinyoma mu itangazo bashyize hanze. Buretse gato, hari impamvu eshatu zitangwa zivuga yuko Leta Zunze za Amerika ingabo zabo zo muri Middle East muri ariya mazi ziri guhura n'ikibazo cy'inzara ndetse no kubura imiti n'ibindi byose bakenera. Impamvu ya mbere bivugwa nuko uburyo kugira kuri izi ngabo bigoye cyane, na cyane cyane ko muhora wa Bab al-Mandeb wo muri Red Sea cyangwa se mu nyanja itukura uturuka mu kigo cya Aden harimo abahuti, kandi abahuti batangiye kwemeza ko uyu muhora bagomba kuwufunga. Leta Zunze za Amerika na mbere yawo y'ukitangazo y'abahuti rijya kwa rubanda bari bagize ubwo bwo kwanyuza ubwato bwabo. Kubw'ibyo ubwato bwabo bwajya kunyura hafi ya Djibouti, ariko banatangiye gutekereza ko bagomba kumanuka bakazenguruka Afrika bakanyura mu nyanja ya Atlantique bakazamuka banyuze mu nyanja y'Abahinde munsi hari ubwato bwa Tripoli USS kugira ngo bazane andi mato. Ubwo buryo rero ukaba bugoye cyane gutuma ibyangombwa bigerera ku gihe ku basirikari. Cya kabiri nuko ibibuga by'indege bya Leta Zunze za Amerika byo muri Asazo bwa hagati wenda indege zagurukiyeho zizanye ibyo byo kurya n'ibindi mazi, kuri ubu ngubu ntabwo bifite umutekano, nta radari, nta buryo bw'uburinzi bw'ikirere buhari, kandi bari kubona ko Leta ya Iran iri kubacunga na iri kubabara kwisaha ku isaha. Bashobora kwisanga batangiye guhangana mu buryo bw'imbaraga cyangwa se mu buryo budasanzwe. Rero bikaba byaba ikibazo gikomeye cyane cyakongera guteza umutekano muke n'ibyago biremereye muri iyo ntambara. Bitari byo gusa, mu bundi buryo bukomeye cyangwa se mu bundi buryo butunguranye cyane, igisirikare cya Iran bivuga neza cyane ko no mu mazi bafite uburyo bagenzura kurya andi mato nanone Leta Zunze za Amerika gupfa kuza nabyo ubwabyo bigoye. Gusa mu kuvuga kuri iyi raporo ivuga ko ingabo za Amerika zimerewe nabi, ibiro by'ubuyobozi bw'ibikorwa by'ingabo zirwanira mu mazi byavuze ko amato yombi ya USS Abraham Lincoln na USS Tripoli ngo yuzuye bihagije abakozi, kandi bakomeje guhabwa amafunguro yuzuye kandi arimo intungamubiri nyinshi. Ni mu magambo yashyizwe hanze n'urukuta rwa Leta Zunze za Amerika rw'ingabo zirwanira mu mazi kuri X, aho bagize icyo batangaza kuri izi ngabo zabo zikomeje guhura n'uva gusenya. Bati ingabo zacu zimerewe neza nta kibazo. Ni
Office of the Chief Naval Operations bagize bati itangazo ku birego by'ibura ry'ibiryo mu bwato bwa USS Abraham Lincoln na USS Tripoli. Raporo zirutse kuvugwa ko hari ibura ry'ibiribwa n'ubwiza buke mu bwato bwacu bwakoreshejwe n'ibinyoma. Ati ibyo rwose mumenye ko ari ibinyoma. USS Abraham Lincoln na USS Tripoli zombi zifite ibiryo bihagije mu bwato kugira ngo zihe abakozi bazo amahitamo meza. Ubuzima bwiza bw'abasare n'abasirikare bacu nibyo dushyira imbere cyane, kandi buri mukozi akomeje guhabwa amafunguro yuzuye kandi yuzuye intungamubiri. Bati USS Navy ifite ubushobozi bwo gutwara ibintu budasanzwe bwo gukomeza ibikorwa byo mu nyanja kandi guhindura gahunda z'ibiryo n'uburyo bwo kunoza ubushobozi bwacu bwo gukomeza kurwana. Aya ni amagambo yatangajwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi zikorera muri kariya karere, bagaragaza yuko ibyo kurya, ibyo gukoresha byose babifite kandi byuzuye. Ubwo ibyo kuvuga yuko ingabo za Amerika zifite ikibazo cy'inzara, zifite ikibazo cyo kurya indyo ituzuye, ngo ni ikinyoma n'abitangaza barimo kubeshya rubanda. Bamenye neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika abasirikari bazo bitaweho cyane kandi ibyangombwa byose barimo kwibonera ku gihe, nta kabuza, nta kibazo gihari. Nubwo ariko ibi bitangazwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi, kuko bifitanye isano n'amakimbirane muri kino gihe bikomeje gutera ibibazo bijyanye n'ibikoresho, uburyo bwo kubungabunga agace n'imiterere y'abakozi byatangiye kugaragara kenshi ko birimo ibibazo. Gushyirwa mu bikorwa kw'igihe kirekire, umuvuduko mwinshi mu mikorere n'igenzura riri kwiyongera biri gushyira imbaraga mu miterere ya buri munsi y'uburyo ingabo zikorera kure y'iwabo zishobora kwitabwaho. Kugeza ubu iki cyemezo kirahamye, ariko ikiganiro ku bijyanye n'uko ubuzima bw'izo ngabo ziri mu mato bumeze ntabwo kiri kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ngo cyitabweho. Nyamara ngo ni ikibazo kitoroshye kuri izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu mazi, kandi ibi bishobora gutera ikibazo gikomeye. Iran rero nayo yazanye ubwato bwayo bwihuta cyane bushobora kwerekeza muri kano karere nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziguze icyo twakwita ikibazo kiremereye bateje Iran, bakibwira ko ari bagomba kugenzura umuhora Hormuz, bagomba kugenzura aya mazi yose mu kigobe, bibwira ko bagomba kumira ingabo za Iran. Iran yabwiye iti attention, akarere n'ak'iwacu sakiwacu basebo ne banyabo, aka gace twe tugomba kugakoreramo, mugomba kuba ibyo tugomba gukora, kandi mugomba kumenya neza yuko niba bitagenze gutyo biraza kuba abantu bibi ngo muri kuri ubwato bwacu ku neza, biraza kuba ku nabi. N'amagambo ya leta ya Iran mbere yuko itangiza igikorwa kiremereye. Mbaza ngo iki gikorwa rero, bavuga ko ubwato bwa Iran bufite ibendera ryabwo bwanyuze mu nzira Hormuz ku ya 20 Mata, nubwo ari hakomeje gukingirwa cyangwa se gukumirwa amato yose ikozwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aya mazi. Ku itariki 20 Mata, ikigo cy'itangazamakuru cya Tasnim yatangaje ko ubwato bw'imizigo bwa Shoju bwari buhagaze muri Iran bwari burimo kugenda mu nzira igororotse Hormuz. Ibyo bikaba bishimangira ko bukomeje kugenda nubwo hari amategeko abukumira. Buvuga ko ubwato bw'imizigo bwavuye ku cyambu cya Shahid Laji, ikigo cy'ubucuruzi gikomeye cyane cya Iran hafi ya Bandar Abbas, kikaba aricyo kigo gikomeye cy'ubucuruzi bw'ikomoka kuri petrol muri iki gihugu. Amakuru ajyanye no gukurikirana ubwato aturuka mu rugendo rw'amazi y'inyanja yanagaragaje ko ubwato bwari bwanyuze mu nzira ya Hormuz nk'uko bizagaragajwe muri raporo ya Al Jazeera yerekana ko ingendo zerutse gukorwa mu mazi. Ubwato bwa Iran bwatambutse ku isuku, ntawe ubwibasiriye, nta n'ubutunza agatoki bakagaca. Hagati aho Tasnim yo yatangaje ko ubwato bwagiye bunyuze mu Hormuz nubwo umubare wa ubwato bwahanyuze ari buke cyane. Bigaragara ko hari ubwato bugihagaze kandi bugitegereje agahushya. Amakuru avuga ko atangazwa na Tasnim yavuze ko ubwato butatu gusa ari bwo bwanyuze mu muhora wa Hormuz masaha 12 yose yarashize. Bigaragaza ingaruka z'ifungwa rya Hormuz cyangwa se ry'inzira ryashyizweho na Amerika n'igenzurwa ryashyizweho na Iran. Hari kandi ubwato bumwe gusa bw'intambara buzwi nka Nero kandi bukora buri ku bihano by'Ubwongereza. Bivugwa ko bwavuye mu kigobe cya Perse, bukaba bugaragara ko buri mu nzira y'ubucuruzi. Muri iki gihe kandi andi mato 2 gusa niyo yafashwe amajwi yinjira mu kigobe, bigaragaza uburyo urugendo n'uruza rw'amato mu mazi rwagabanutse ku rwego rwo hejuru. Ubwato bubiri kweli hanyura ubwato burenga 100. Muri iki gihe kandi igisirikare cya Amerika cyasohoye amashusho mashya
y'ubwato bwa Iran bwafashwe ku ya 19 Mata mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ngo gahunda yo gukumira ubwato bwa Iran. Igisirikare cy'Amerika cyavuze ko abasirikari b'abamarine basatse imizigo yari mu bwato bwa Turska bwari bufite ibendera rya Iran nyuma yuko bugerageje kurenga ku itegeko ryabugenewe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo gukumira amato. Bigaragaza ko icyo gikorwa ari igikorwa cy'ingenzi cyane ngo cyo gushyira mu bikorwa ishyirwa mu bikorwa rya blockade rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bati ahubwo no gushyira mu bikorwa icyo kubarimbura mu bwanyu no kwikoraho. Mu gihe amasezerano yo guhagarika imirwano yegereje kurangira rero, Amerika igafata ubwato bwa Iran. Ubu icyo bani cyinshi cyane mu kigobe ko Iran ishobora gutangira kwirwanaho no kwihorera akagega rukomeye ndetse no kuba yakataka muri iyi nzira. Ubwato buri kunyaruka cyane, kimwe mu bintu bikomeye cyane gukorwa na Iran. Ingabo zikomeye cyane ku isi zirwanira mu mazi none za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zihari. Iran yongeye gufunga Hormuz nyuma kuyifungura by'agateganyo, ariko ibingibi twe tusanzwe tubizi. Ikitaye cyazwe n'ubwato bushyashya Iran yinjije mu mazi bwa gisirikari bunyaruka ku rwego rudasanzwe, babwitwa speedboat, ariko bufite imiterere mishya bitandukanye na bwa bwato butatu dusanzwe tuzi. Bugaragara ko ubwato busa nkaho ari bunini, bwirukanka kandi bukagera ku ntera nini cyane. Bukaba ari ubwato bishobora cyane cyane gutwara igihe kugira ngo ubashe kupima neza kuri target yawe uburase uburimburire mu mazi. Iran yavuze ko ubu bwato bwabo butoya bwa speedboat bugomba kuza kuzenguruka mato yose ashobora kuza gushaka kwinjira muri uyu muhora wa Hormuz ngatambuke, by'umwihariko ubwato buri benda rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo. Uko Amerika gukumira ubwato bwa Iran, niko Iran igiye gukumira ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe ku kindi. Ufunge mfunge, unkumire ngukumire, uko niko bimeze. Nyamara urebye Leta ya Iran yo kujyanye n'ingufu nta kibazo bafite kuko bazifite iwabo. Icyakora nabo bakeneye amafaranga, amadevize aturuka imahanga bwo gucuruza petroli yabo. Amerika nayo kuri madevize nta kibazo bafite, ariko bakeneye ingufu kugira amadevize yabo atagabanuka, bakomeze gukora ibikorwa by'ubucuruzi n'iby'iterambere. Bakeneye igitoro gituruka mu burasirazuba bwa hagati. Buri wese afunze rero. Amerika bifungiye Leta ya Iran kubwo kutabona amafaranga bigiye kujyana ibicuruzwa ku ruhando mpuzamahanga. Amerika nayo Iran ikomeze gufunga ntiyabona igitoro gikenewe mu gihugu cy'iwabo, kinatuma aya madevize akomeza guhagarara. Mbabarirwe amasegonda birumbwire, ubwo ninde uguhamya undi cyane? Reka tubare yuko ufite iwawe depo yuzuye amafaranga, ubwo tuyise bank, wagura buri kintu cyose ushaka, ariko amafaranga yabonetse bitewe n'ibikorwa wakoze. Urugero, ufite inganda zikora kawunga, ufite inganda zikora sima, ufite inganda zikora imodoka, ubikoresha essence cyangwa se mazutu ituruka hantu ugura muri ya mafaranga yawe. Nyiri mazutu nawe Mr B nawe ubwe iwe ari gutera imbere biturutse ku mutungo kamere agurisha, arimo ya petroli na essence ugura. None rero ku isoko mpuzamahanga ufunze amato ya Leta ya Iran ngatagera ku bihugu byinshi bikeneye iyo petroli ngo Iran idakira. Nawe bati ubwato bwose buzi wawe bukuzaniye ingufu nibutambuka. Ni kimwe cyangwa ruhombye kurusha undi. Mbwira uko zumva, nanze gushyiraho akadomo. Gusa biragaragara neza cyane ko bose bari kubarana. Abashinwa rero babyitambitsemo bati ibibazo muri kudutera muzi neza ko dushobora kutazabyihanganira, ariko buriya Hormuz ntabwo mugomba kuyifunga basha. Hormuz si umurima wasu, umurima wayo. Mufungure vuba na bwangu, kwitambukiriza ibicuruzwa byacu, twikorere deal maze muhanganire hiryo ngiyo, mwe kudutesha umutwe. Abashinwa bakunze kuvugwa cyane muri iyi ntambara, na cyane cyane ko ari bo bambere bagurira igihugu cya Iran petroli nyinshi. Gufunga rero kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko byagenda kose bizagira ingaruka ku gihugu cy'Ubushinwa n'ubukungu bwacyo, kandi ibi ntabwo abashinwa bafite ubushobozi bwo kubwihanganira. Kubangamira ubucuruzi bwabo nyamara badafite urutare muri iyi ntambara ntabwo ari ikintu bakihanganira. Ahantu hazwi nka Hormuz unyuzwa petroli nyinshi ku isi igi Beijing, kandi ubutumwa bukabusaba tumite neza Beijing yatanze, bavuga ko bagomba kuhafungura. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko inzira ya Hormuz igomba gukomeza gukoreshwa neza n'amato. Avuga ko ingendo zitagira umuvuduko ari inyungu rusange ku isi yose, mu gihe amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran akomeje kubangamira ingendo zinyura mu kigobe cy'inyanja. Mu kiganiro yagiranye n'igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman, yashimangiye ko inzira y'amazi ikwiriye gukomeza kuba ifunguye ku buryo busanzwe. Ashimangira impungenge zikomeye
zikomeje kwiyongera i Beijing ku ngaruka z'umutekano muke mu karere. Ubu buryo bwo kwivanga buje mu gihe gikomeye. Inzira ya Hormuz igomba gukomeza kuba ifunguye kandi ingirakamaro ku buryo busanzwe mu kugeza ibicuruzwa bitandukanye ahantu henshi mu bihugu bitandukanye. Hanyuma yavuze ko muri iki kiganiro bagiranye na Bin Salman yongeye gushimangira icyifuzo cya Beijing cyo guhagarika imirwano kugira ngo habeho guhagarika imirwano kuzuye, anasaba ko impande zose zigamije guhangana zigomba kwemera kujya ku nzira ya diplomasi yo kugarura amahoro. Muri Hormuz unyuraho hafi 20% bya petroli yose na gaze ku isi wabaye ikibazo gikomeye mu mirwano, aho impande ebyiri zikomeje guhanganira cyane kuri uyu muhora kuruta ahandi hose. Bikaba rero bigugira ingaruka zikomeye ku bihugu byinshi ate kuri ibyo bigo guhangana byonyine. Umuvuduko w'inyongera w'ikibazo ukomeje kwiyongera cyane nyuma ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizanye zabo bise ngo blockade. Hanyuma kandi nanone no gufatira imizigo y'igihugu cya Iran bikongera umwuka mubi. Igihugu cy'Ubushinwa kimenya cyane ko iki gihe ategeye cyo gukumira amato mpuzamahanga, ategeye cyo gufunga inzira mpuzamahanga, ahubwo ari igihe cyo gukora ishoka byose ngo nibibyageza ku mirwano bihagarikwe, bongere bajye kumeza ibiganiro, barebe izo bapfa babivane mu nzira, ariko batuma kare kitekanya. Nanjye nione Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza gutya, barabyo zo ntago zaza kwikurura abanzi benshi barimo n'igihugu cy'Ubushinwa. Nimba Abashinwa binjiye muri iyi ntambara, niki wakwizeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Gusa amasari imbere ahatse byinshi. Uko byagenda kose tutagenda tumenya byinshi kuri kubera kuri tele. Nukomeza kubana natwe urabimenya. Ngende umuhungu wa Kamanzi. Rwande. Ngushime cyane ko tubana kandi ngushime cyane ko akanze abone cyangwa subscribe. Kubw'ibyo ukaba uri mu muryango mugari kongeye gufungura. Ubwo bwe neza amahoro n'amahirwe kuri wowe.